Pathian in Kovela Siam Tirkhan a Hantir Vela Tra ATMM Ani Chu du takmaya Asiam Kovel Chu Luaturin Thuin Thiltam Tak Asiama Consolar System Design Ropuile Moiziate Mani Kalkong Trau Naya Planet Trangten Ni Anhel Dan Ropui Takmai Tahi Thilmak Atlingani Chu Mai Chu Nilava Universe Ropui Ziatehi Kaini Ang Ngai Tuana Tangchuan Chut Fia Thiam Phak Anilo Hial Zok Ani Thiamna Asang Zela Scientist ten Aropui Zia Anhu Chua Bel Zel Ani Hi Chu Tiang Khopa Ropui Ta Chu Pathian in Thua Asiamani Chu Chu Christian Te Rindan Chu Ani Ti Chuan Chung Zong Zong Aya Ropui Zok Chuan Ama Kut Ngein Mihring Ta Chu Asiam Kanni Chu Tiang Taka Ropui Taka Siam Kanni Chung Chuan Ngam Lo Le Ne Lo Kan Nga Em Mai Thung Tuna Po Hian Kan Ngam Lo Hi Avate Em Tro Midlong Po Mu Thei Anilawa Abik Taka Siam Alet Tam Taka Liana Focus Thei Khol Mangin An Mu Thei Khram Chau Ani Chu virus te takte mai awang chuan Khovela mi nuai li chuang nun na chu than muala anor liam to a mi nuai somsari chuang he virus awanga natna vei anom to ani Khovela hian natna chi hrang aleng to thina a then ta chu rambung then khata chau lengte ania chung chu epidemic disease antia tuna kan boi pui mek le mitam tak ril rukap tlat tu le Raltri taka Khovel siam tu virus hi chu pandemic ti ania Khovel puma hrileng ti na mai ani ome Khovel in thiamna sang tak anei nuwa Khovel huapa hrileng zinga chuan Arab thak berle Khovel ti mangang tu ber ani hial to ome indo pui panni na nulama Khovel economic thanglai ti chola atlak chiat berlai hun thlentu he killer virus hian Mizoram minlu chilve tamek Khovel puma hian COVID-19 case close to hi voin June nisari sangni somni chonhudaruk thengkhan mi nuai somthum pariat singni sangkua jasari somsari le pakua anom to a case close ti hian hrivei to lo dam chuak le thi to te belkhom ti na ani ti chuan heng case close to atanga 89% ta chu andam chuaka mase 11% ta chuan anthi puya tuna hriwei mek jinga mi singa sangthum zaruk samruk le pakhat ta chu thimai thei din munading serious takte anni thren khat chu thi turangai to te anom chobok chu hrilom takmai chuan kanram India po arun meka hriwei anpun wanglai kan thleng chomek zela du than tur awang to ani India sarkar lai pui chuan hunrei tak rampuma in khar khipna akal pui to a mase heti chungjong hian virus ngal tak mai hian in khar khipna chukal tlangin adar zel tho mai boxi mase India sum muna tam tak an chol thuapa thil siam chuana mun puile bungroi in thon ton nate in kalpona engkim mai chu a chol thuap ani ber virus ero achol ve silo du than tur atlemta ramhroi tu talu ahaya shri awanga thina rap thak tak tur thei kan ni lain ril tram awanga thina le tual chung boina lian tak machuna kumtam tak chung poa domkan le harsa tak sumle paya tlak chiatna thlentir chu khoinge thajok ti an than fel angai don ta ani Kanram kalphung le Khovel ram sang kalphung hi ngun takin han thirila hri in pun lam apan mek lain in khar khipna thadul hret zel ani hlom buklung chu kan soi nun jok lama khian awai fual lo thei talo emmi ti chuan result kan han mu chho ta zela enge kan din mun nitale he Wuhan atanga coronavirus lo chuak anatna ming atana WHO in COVID-19 tia anwa hrivei hi ni tinin anpung chhomek zela ni khata mu chhuwa zat chu antam tial ani notice te hunrei tak he hri laka hima
kan control thai mek lain in Kharkiv na dan central sarkarin atha zalen tiela foreigner India mi tangkhang te ruai hona mission le India ram chunga po state thrang mi state danga tangkhang mek te ruai hona mission buat sai ani chuta le kan state thenom ten rivei an nei chhotan ta marchak state tina rin minlu chuakim ta thap mai he chanchin buat sai lai thleng hian asama chuan covid-19 positive sang ni an nei tling don hai to ani uluk takin ngai tuana iseng don teang marchak state zongjong deu thoa ri alolu tran na hi state danga an state mi le sa te an ruai ho atangin an pung chho ta hluai hlom ani India ram pum huap report po arab thaka asan chakje hi covid-19 din hun thir thin chuan kan thetheu ome India covid-19 timeline hi han anila community transmission a kan lu ma kha chuan mi sing khat kan kai har hle a January ni somthuma mi pakhat positive kan naya hei hi Wuhan atanga India alo ho ni in uike chuan antarlang ani February ni nia Kerala state ami chu India rivei pani na atan mu chua ani le a hei po hi Wuhan China a le khazir a om lo ho ania March thachung hian India rivei an mu chuak chhozela March ni somni panhia khan Janta curfew Prime Minister in apuanga March ni som palia rampum huap lockdown puan ania mase rivei mu chua bel zel ania March ni somthum pakhat thleng khan India rama positive mi sang khajathum somkwa pasari chau kanla nei ani mase March ni somthum pakhat sang ni somni khan thilpoi takmai mu chu anita religious congregation even lian tham takmai tablighi jamaat Paul Musalman in khompui Delia annai ti hriat chu ania chungmi ta chu India super spreader Rithe dar chak bertu te ti ani hial an vaya khungkhom vektura ruaman ani lain athen an lo tlan bawa an mani steta mitam tak he inkhom pui chim hole to anom ti hriat chua ani bok mase sarkarin achui zui zela chui sen ero chu ani talo India ram state tina hri an hona state ranga hri an muchuak ta sup mai anni baka hian domestic flight le passenger phurte an service radeu niin alanga mase community a inkai chon ani ti sarkarin a hrechuak mailo ani hengte awang hian India rama hri hi tual chunga inkai dar ani tranta niin alang hriat chua ani meu chuan tlemin kantlai hret to thin ani deuh berin alanga Janta curfew le rampum in Kharkiv na kalpui ania April ni somthum aloni chuan COVID-19 case singthum sangthum zaruk som lai kan nei ta thakhat lek chungin rivei kan phung chho chak ta hle maya mase tarlan to angin heti hun chung hian tual chunga inkai dar tran ani to ani mei tha alo in her chuaka in Kharkiv na chu khau taka kalpuya full lockdown rang chu thil boi thak atlinga kong tin renga ngong thalo anei chove zel boxi awangin in Kharkiv na dan tha zalen thret ani mase nasatakin mei thachung hian free adar ta tak taka mei ni somthum pakhat aloni meu chuan India rama rivei zat chu mithiam terin phak bakin apung chhota rivei mu chu mi nuai khat singriat sang hi za somli le pathum lai antling chho man der ani mei thachung hian amma a hri kan nei tir atanga April tha thlenga rivei mu chu ain alet li vela tam mu chu ani heta tang hian rivei an pun chak zia kan hre thiam thei ome mei tha chonulam atang khan chorwalin ni tin rivei mu chu hi atam berni India rama athleng chhodeu reng ang ania June tha kan han chuang kai ta janindar sarile minute somthum thleng khan India rivei voina mu chua tharchu sangthum zaruk somkwa pasari anom toa India rivei mu chua to zat chu noi ni singa zathum somle pakwa antling chhauder to ani nimin June ni rukhan India rama rivei mu chua antam berni ania
mi singkhat jali somni le pariat lai rivei an muchuak thar ani he hri thipui hi India rama mi sangruk zakua somriat le pakua lai anom to bok tichuan Mizorama rivei pakhat kan neya midang nei chunjom lovin hunrei tak kan oma mase June tha kan han chuang kaya June ni khata state danga tangkhang lo hota chu RT-PCR mga test ania mi som panhi lai mai positive mu chua ani hemini atang hian ni tin positive Mizorama mu chua belzel ani voin hian Mizorama test thanem tak nei ania mase result hi zan in lama achua beisei om ania naktuk lama chuan kan hriat thei arin om June ni khat malama khan symptoms nei le rin hlel om te tilo chu rapid test manga test ani hloma health minister le sarkar lam thunei tu ten mipui phim khur turin min cha reng na le kan health ministerin community transmissiona lupal thei ani thu asoi te kha kan lo thlir hlomin arin oma Mizorama hian tual chunga ingkai dar theina chance asang viewin alang rapid test mga test result ho kha a negative hlom nuala state dang atranga lo hote quarantine period zoto mase PT-PCR a test lo mi engemozat khungkhran na mun atrangin chuatir ani toa heng mi te hi khol thajok mga test non le tura zon chuale mek ani hei wang hian positive heng jinga hian anlo om nual chuan tual chunga in kaidar alo ni nual to thaya kan van nei chuan kan him hlau thai bok ti hian Mizoram din mun hi achiang viau to me rampuma im khar khipna kan nei masak ber lai hun vela khan kan phim khur MMA mase kha kha hri alo lu tak tak ma ani ati thei hrivei kan nei chun khan tuma akai dar lawa him taka ZMC a enkol ani tuna chuan aris asang to viawa lockdown masaber hunlaya kan phim khurna kha kan chom nun that le apoimo hlea heng timeline kan chui chhouna atang hian hri alua tual chunga inkai chon ani to chuan lockdown engang point omzia anei loti alang ome chuti ni chuan mi puite kuta thui tak ain ngata task force tahi duty mi alo ma se keima ni le kan chung ko himna tan Ministry of Health and Family Welfare in Vendantur ati chua social distancing von that apoimoa athai khram chuan fit ruk ai naya tuma in nei tir lola polite vak hun po anilo tin marks bua lovin khoyama chok vak lola kut ajing thai anga uluk taka silfai atrula office le doran na thokte driver te tan hand sanitizer MOHFW in a recommend ang pai renga akhat to kaman fo hi ahimber ani tuna hian state danga mizola tangkhang mek te po uluk taka in ngai tu athra tuna state danga tanga lo ho positive te hi anjuk omna huna kai anni kherlo thaya kalkonga anron kai ho ani thai chu wangin tunang huna hian lo ho hi intan ahimem ti hi in lo ngai tu thau donia tuna Mizorama COVID-19 active case mi somtum pathum kan nei te hi state danga tranga lo ho vek anni engponi se Mizoram state sarkar hian COVID-19 fight back tur hian ruam manna khaujok le hautak jok po ron siam se izom mai zelang u phun noi hra thi thlale tlu khlumna ani thile dam thu ania tak forcin min haudon lo ma se itan le ichung kotan ramtan sarkar thupek zomangche thuoi hi damna le himna ani Rainbow Channel clear tu zongjong te him le dam takin lo om ula video tharnen kanin tong le thuai don nia